Tirimwe kana mere ikari ya Kiandieri Kaunti ya Kirinyaga makoretwo maika iguru rya ugitiri kuria gufujiro matukana kwagagio mishini ya gukoretwo ari undu wa mutugo nginyagia gucungiriria guthiaga mawira macereirwo kumana na gwe gutharikirwo ni batoni ya ekinae. Aige aikari ari wona ni mahingite biacara ciao kumana na wagagu uyu na gucungirira wonjori wa gicogi iki gucoka na thutha na gikiro kinene. Tumekuwa na shida sana hapa na wale watu wenye tunafanya biashara hapa. Tunajaribu kuungana pamoja, tunaandika majina, tunaleta hapo kwa OCS. Lakini hatuoni yenye mabadiliko yenye inakuja ama hatusaidiwi venye inafaa. Undu wa kumakaniani ati mucii wa MCA wa gicogi iki ni muhutie wicini uyu kuria nduka ya mwari wa nyina irafujirwo na gutiga ikaria na wagagu mwingi tore MCA uyu kama umurango aratariria. Ni jio na my sister oratuirirwo nduka na ni mundu uria wonaga disabled nduka yake rio. Koguo tukona wega ni atiri tondũ ni ukorwo na police post niketha kunyibanyibia maundu aya. Ni kumana na makayama yake gomano kihamwe kiraharire gatagati ka honge cia ugitiri na ikaria gicogi iki niguo kwariria thina uyu uri kuretwo gagaiti itura riri na njira nene. County Commissioner wa Kaunti no Jim Njoka ni athite maabitha borithi gutabania miriungo mathaini motuko gicigo-ini giki niguo gucurania na imaramari iria ikoretwo igitabania ciiko ici kuri muingi. OCPD na timu yako mwanza kufanya patrols area hii kuanzia leo. Wale wesi nafasi yao si kukaa na community, wao tutapeleka njera waende wakakule chakula ya bure huko kwa kiroya police huko prison. Ona gukiri uguo kamweneni ka utheri gakianjia kuoneka kumana na mucemanio uria weriga gutabanio guku Nairobi gatagati ka minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i mwandiki mukaru ministry no Karaja Kibicho ndumwe na atongoria Kirinyaga kuna meguithanirie gwako gwa ceceni ya borithi gicigo-ini giki niguo kurihe utungata wa ugitiri hakuhi na muingi. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngugi wa Gatua.